en lo meno ngale ngona MV mbongi keiko en abi FM 92.fm en abi toni binaka nei punjas scannen win exciting prizes this Diwali anu menitokan dari bingkarabi samu turang atani wambul tani bikem ni kede sarana biokan ni ndo mata puli mengoka en abuku ni nonda ruang live en mbongi binaka inda ye en imbulu binaka abi kem ni kede lu bebiti ni sama puli mebono atani en ndu ni tabi ni karaba tokan gori wambul tani bikem ni kede sara en mbongi binaka ni kuwa wambul tani be kem do kesar na lan do san do puli mengoka ni lawa ni ronda ni nabi tala ili kusua nakanga mtanda kama koko kimundo ndo comment mai au ngai be wale tikani ndo no be wale tiko en lo meno ngale ngona MV bongi keiko e double bina kama na squad ni Pacific Cables ila utoka bina wale kan dingi takina bi defem mana mana bulo binaka bina bal basam sikumai en bongi binaka indai wakati lang kina bi kemdin lan do sam to ngor 24/7 ba my double en bongi binaka ni ronda exciting prizes and a Diwali go. In a motivate punches scan and win exciting prizes this Diwali pambul ter bikem do kesar ni loni basu ni benga bakatalan kina bikem ni kesar ni lawa ni sema chikuma na bobo ko mes na salu bulare sabu ngo di semur na tenge mbula binaka na bobo na roni tenge maya vuni na vuni asi ni tasiri do mbula binaka na bobo binaka ni kuwa ano bambul tikari bertinola ortau sema tiko mengo ka mai bangara ini mai roi mai sabu na road side ba be momon dulaki o sala malakai epa o jau o tatangara tamai di atu kapakata lankina na bambul tani be Joseph lalu mbola tini na dorbo nimbuango ka Joseph lalu mbola tini nono tau boila operatiko na ilawan na nabitala iliku suwa na darbongo ka darbo nimbongo kana ngaunan daw bola tiko kina na somil may sabu somil kopramil may sabu en kaindo laki pangaretikan en duon na wase levu ni sabin sando yalitiko sen kile ni sando tawan tiko darbo ni mbuango ka o Joseph lalu mbola tini ia non tawana ya ngendo kere ko bina bitala ia liku suasua ndaru tawana bata ndaru ko ngani tuku nai mindaru kila tawana ke ndaru ia mboni kuwa sa tuku mayo na bitala liku suasua ni ronda tawana tiko na wai ngo ka mbuli mena niu ronda tawana tiko o koe bate ke na dorbo ni mbongo ko Joseph lalu boltino sabango sando naka sarauta monrawa boila operita baltanin ramdu tawana pa mata talanga na soyabine e makna wai ruam bola binaka mai vuna toba unandi e bakatlan kina betorika mai rata rokongida na sesenga do bola binaka ke eta vuku ina singa pambul toni be William mbale na yava tavingu bola binaka bina bale kan dingi taktina bide fe mai tokani en mbongi binaka dentai bina bale sarana sema chikomai en akabi mbongi binaka ni kuwa Apakata lagi no pambul tikani berkem do kadin lawan do sema to mengori be mana sabi gerto na Pacific Cables en vogun en rabongi be sir lotu seban e parama osea ngongo mana junia en siti kem kebitani suka ke Jessica talei mai somo tabeuni ke tewa akuli do bulu binaka bina bale kan tingi takina BDFM me tokani bakang gravitabi en mbongi binaka ni kuwa pambul tuani bikem do kesar lawan ne William Membolnava e di kumbulusia mana pun lebu Australia kapakata langkina biruna orana rua aros ngai mbuta ko tau chernganggo ka indo tal tapa ini soyabin ona bitala ili kusua kapakata langkina bateke Joseph lalu mbola tini iya ana pamula tuan be peni asise kitonga sama tu mai Santa Rosa be Ben Joeno Sandra o gaza uz mbulo binaka pakata kibe mbulo en semisi do mbulo binaka abina wala kan tingi takina BDFM itokani Gibbs wanga tabiraki new mita connection team suba lamba salau toka benum sen go kana KH394 tamai mesake kani em suba do mbulo binaka Juliet Margaret tomatsa bina wala sam chikama no man ku Elizabeth anda rewa do mbulo binaka ke bulo vo Grace Fiti Lomani bina wala kan tingi takina VTFM Jebi Turang anda mbulo binaka tale mai lau toka bina bala kan tinta kana BDFM ronda ni talan ba ni kuna pa ambulu tuman dai libur tin lola waran dau sema to mai ena taiga ba sen layan ba mai na korba turanga bono vo me boturoba ano ba ambul sertu ni kuku ngase kuku mbula sia bakatalan kina bir kira sar leoni ba nei kuku mai bono vo mai boturoba non tolo ni banko kan kay duru malu ertoti kunan riba kunan riba ni
RSL bengkarabi tiko mai puno pou kau tiri tiko nangone merangole tiko ibuli salu watu raba korlo high school nangu fata lelengo ka o fata jobes ko endo anrang mata kelai sa bakatak tan lori sa ngole me bengkarabi boli en pono baka boturo en buku ni non raba kelai buli ngone buli ikor ni buli ya ndo na pong ngertau santa peta korto na loman ni tega ba na bango kabi kami na kan ni daw tega busing ame baka ni tol kalok sarin teki bu menga imperna diwa mesan daw kelena nawanga ke bakase ngo kapetani serengani ba nunggu kuku kase daw matai serengani ta mata elan di teliwa yo kapetani kuku pulasi ya At sarra arto ngun to na lewen ni tega ba sarra vital no sandro no sa siya mena tal no sa siya tal no sangga ya tarma yo duburto sangga itaro e vida sarmanda na ya loka ni kanya enanduna time ni kana sarto bitarong isar sa kasar may kuku o lilu ni ba ay narani ruang nga si tolo keng undun time ni kana oi sa kasar mendo seti elele sarang gori we urani ono sa kaisar mendo sa sibi talang gore sa raro tengah ba i onong ku fatale lengko kanan reba ni RSL mai ya potro ba warong to ko ya iyo ko jobes onong ku fata jobes ko mai nando mai ya maduata sa singin bersero onong ku fata jobes maka uya raw serangan unabu enduo ba ando nan tasini Isango tentunan tase ni. Au kay nabu China na leviro. Sango tentunan tase ni nialoka. Tuno ko ya mekani ako ni kani tentunan tase ni nialoka. Ni ochen tase ni nialoka yang kani tina natal. Hey, fata jobes, bet. Hey, fata momo. Rata asia mata bukan ibu ayana. Muta bola sih ya. Sabi kami ni kita kan ini siapa cuma malam menonggal bukan MV Bonki ko na nontar ruital no ya en bong ni kuah sanre do ko ya sengai ne alo kan gore ni kan ni ndo banturan taseni ni ochi nan taseni ang ko kan itina natal I orto mene modot do salen tie do chie o ya auro ni ani ndo banturan taseni ni sango tenturan taseni ko na buci nan lebiro e nontar mbocimboci na bagu ni kuah ni tala lasa vela bisa mi kere benda baki mbocimboci kay punjas win scary win exciting prizes and fees Diwali. Ano nito kan tayo bisa muturang tan gina nama kaman taruba ka sa mumba.